Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam pen angtan kido Karbi Anglong asorapan CEM Special Relief Package kapanong karbianglong.co.in a website along humri ignon. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar Tongsekot pen difu kasta stadium along nang Sunsi Medical College aban along Kisuki Bijiang deng Kilangdam. Difu basic training arai executive engineer agriculture alang teng along rat okitur. Hema ro to join ang jia porahut pinso arlo okiri chonpro. Kardom Neligarbi Prime Time Birta Thanbang Samijunality Mungpi Non Birta Angton Pen Arjuik Tha Karbi Anglong Autonomous Council Pen Assam Pen Angton Kido Karbi Anglong Asorapan Kirab Jiapan CEM Special Relief Package Warsai Thopon Tanglo Assam Pen Angton Kido Karbi Anglong Asorapan Council website karbianglong.co.in along humri ignon pusipachini Karbi Anglong Assam pen angtan kido Karbi Anglong asorapan birda kimi Karbi Anglong Autonomous Council pen CEM Special Relief Package pathik ponsi Karbi Anglong Assam pen angtan kido Karbi Anglong asorapan kirab jiapan kengkam chijor pontanglo lockdown mate kangkir kang hapen Karbi Anglong Assam pen angtan Kerala Goa Mumbai Bangalore Hyderabad Gujarat Rajasthan highway along kido Karbi Anglong asorapan karbianglong.co.in along kahumri jiapan pachini CEM Tuliramrong Hangpen Assam pen angtan kido Karbi Anglong asorapan kirab jiapan saipua tumapan lam toy piponlo angtan kido atum kido adim kachali adim angthek ID pen chenglok angtonalam pachini nangji phere nangni matha chipasung nangni non natma kido hadangle doet non council pen kirab thek jiapan angtonalam kachini jiapan 9678743479 9435168530 lapen 036177230051 along humri ignon Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar non head jong difu kasta stadium along nang sunsi difu medical college ki ban along Kisuki Bijiang deng lang edapi difu selgate house along an palitu Alangli coronavirus pen kaching right thek jiapan Karbi Anglong pen kachithek aputhak sai kam sai phu kithe atum pen chingki jithan kaching wai aklong ke pale tong sekot amai along HD Minister Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Ronghang Deputy Commissioner Superintendent of Police lapen pinangan kaprek sai kam sai phu atum chitong dun মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আহ্বানের প্রতি সঁহাৰি জনাই আমিও লকডাউন কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিয়াৰ বাবে দিনে নিশাই আমি জনসাধাৰণৰ আশীষ লৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগে দিনে নিশাই এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আৰু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত অসমৰ জনগণে এই কাৰ্যসূচী শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেখেতসকল ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত বহু মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যি তেখেতসকলে ৰিলিফ আগবঢ়াইছে সাহায্য আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ Non malom pirthe adang coronavirus kiso avur ki umplup apora hut bangso kiso avur kapangdang long le de jia phan laki mithanga hempen barbedet henlo kiminai lasila so apora hut ki dukisung charsilun pensitami sarkar ikipin khat ateng ki kroi pami jia phan CEM rupsing teron pen socheng constituency radaphan kachuning ri pado bangso kiso pen kechipa jogji pulote laki mithang hemi si la pen rong si kechipang thir jir pen kido akinang sot pusi alang li pen ningje kade phanta kartom pilo nang tum kade bita non la so porchini hurlo bar jolong hurlo ja perthe thak umplup la so ke so pi coronavirus pola so ke so non perthe thak na umplup te tum jolong lo la so ke so pen ke pejok ja phan Indian Prime Minister Narendra Modi la pen Assam Chief Minister Sonowar la pen
Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Autonomous Council CM akai asaratum laso ketika teng jong koresi ning koresi laso ka chisik panja ajak piahut kadobe ta laso apor hol bangke nang letum methang hamare de pangthir pendang lok la pen methang hem pen tere det pen laso methang ki chugu jun kadobe cheri pendang lok laso lam letum kadobe ta chisik don nang po la pen laso apor hol bangke letum ka cheri dun pen kaprek itu matu bar thang ta belo apose alang letum ketika teng pen bang itum methang hamare abang ta tate det pen methang hamare cho pangthir pendang lok bangke letum laso ke klem ponja pan itum jo nili homosti so chen consistency arar panta penka dobe dak karbeng longra panta so tin sui ponlo la pen litum nimarona teng protong te hongri tum ke non la so por ho jujon penka kli mata ada masar marong ker opta dolang la so por ho bangke la so abangke sisigat wai pe poteta itum la so por ho bangka sab so itum kacing ton dung ceri don bangta nang koklo la so pen jo depen pelel tum lahai jujon penka kli ba ada masar ba rongker opta klem montuna la pen kapre gadni matum puteta itum sonsi kacing rumpet pen itum laso ke do pen ka bangke klem de nang po methang arna itum chardom si itum laso ke sopi pen itum je pyog ye pan itum anim tin pan ta itum laso arna pan itum ka chardom itum pado nang po methang arong ru bolong laso ke do ka thaka chapang theri pan mene gerja hem puno je pang thir mane moje dong si do po de moje rong ta je pang thir mane rong kero o dim ta rong kero o dong je pang thir pendak lo maje dong si mondir long je pang thir la ka sai ding po nang po pen rong rup ka do we laso laso tawar lai lom along pe ta ko pang thir pendang lok ka laso ka pe kreng pen ka do be la ha pi pen ka pe bonong de ye pan tum ka de ta tum si no pala si nili mosti so chen consensi arar panta la sonti la alang itum join korensi bangka litum ka do be laso ka cheri ne ja por akhol bang tum cheri tum pen tum laso ka so pi pen tum che pyog ye pan tum ka de pan ta arna pan tum chordom si itum rena pon nilin mata arna pan chordom lo laso ka so pi apan ke litum rat apan basically so chen consensi arar panta lason ke so pi pen pe yog ye pan se ni arna panta chordom lo COVID-19 avura joini ni inkoira isi lockdown ke pedua long hamren arong supia long ta aniwanga sonsi hitikulat ajo ingsam demlang nona mat ke thangnat suluk sodak lapen tin me ki so kilong kapang thek lapusona birda avela hitikulat abangke kinangsot sarkar pen kapang putoya kulat anke aniwanga sonsi ada porphai ke pen porphai ke thom anaphan kangpu padupon bonta kulat ahum tina long ta ki jor ahormu abangke nangkijum bom thek ponlong Han ki chama bangki nona mat ki pon ki wanalam toy deputy commissioner pen ki pipon avidet langa jok ki jor theklong lelang bangso COVID-19 avur pen ki jok jia phan laki si ki langa tumla pen law and order ki claim chotle ki chok jikali lasi kado ka biara ta tumta ka chirap ka chito dun ke akinang sot pusi west Karbi Anglong deputy commissioner Said Isfagur Rehman pen ajok rada phan pachini pon 19 virus is spreading very fast in different parts of the world, and also it has come to our India also. Luckily, it has not been detected in Assam, but still we must be careful. So we have taken all precautionary measures. About 542 persons who stayed outside Assam, they have come back to their respective villages during last 7-8 days. So basically, they are the people, among them maybe 2-3 persons may be infected with this virus from whom it may spread. That's why they have been asked to undergo home quarantine for 14 days and to stay at their home for the lockdown period. So this has been monitored by the ASA workers, and the police administration is also helping us in this way, in this work. So VDP persons are there, so they are also keeping an eye on these people. So we must be very conscious, and everybody might help us in this task, so that these persons stay in their house and they should not come out. And if any such person who has come from outside develops any symptom of flu, fever, cough, etc., they should immediately inform us. Our control room number is there; it is available everywhere. My personal number is almost with all Gaon Buraj and other people and all the NGOs, etc. So if there is any such information, they could either directly inform the control room
or even directly to me or any of our officers. Regarding vegetables, actually vegetables shops should be closed till 31st of March, but in some places there are certain stocks and people also need it. So we are trying to arrange it in a very controlled manner so that vegetables can also be made available to the people living in the say small growth centers. We will identify 1-2 shops and where these vegetables will be sold along with the grocery items. Pirthea thak kangdang plup pheri meme novel coronavirus pen kaching rai thek jia phan pura kapa do bom lockdown apora hut hem arlosi kido nang jia porsi difu basic training arai executive engineer agriculture alang teng fishery along okkiri thur pak pusi kat news along birta nang pale coronavirus kiso alam karjulong pen ibangang mian da thur prok apora hut difu executive engineer agriculture alang teng mate fishery along thering coroner cap ani lapen thering koresir cap ani agriculture colony te bok terai ki do pin so arlo chepeng si okkiri chon pro pusi nilito malong birta nang pale coronavirus kiso ke pamia tuai avelang non siri bom lang laso kiso pen kaching rai jia tower lake hema losi donangji kiso apirat anglom lapen munit kaching prom along sido hempen hong barote coronavirus kiso apia phan kachong thumdam atenglo hem ke donang jia poro hut bangalang teng sarkar sai kamalang teng rathu pakpen okri chon pro chon jam lake lockdown aron karkan chot kali kiso ta kilong thuji angring ta do pusi okpran akuruatum ningje non malam so porophan birta moington pe eksana Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy Finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo piputhot birta along wangtulo Karbi along autonomous council pen MSC constituency along tin along jupidap akinang sot kicho kijun ahormu kiron jiaphan CEM pen saipua tumaphan pinkhat pinlar pontang lo pusinili tumalong birta nang pali Pirthe adang kapating dang lang avul novel coronavirus pen ki jog jiaphan pura det pi adang thepi ki do bom lockdown mate kangkir kang hap apora hut Karbi along MSC constituency along tin along jupidap kicho kijun ahormu rada phan kiron jiaphan CEM tuliram rong hang pen sai kam sai puwa tumaphan pinkhat pinlar ponlo lasoi siamo thedi poin kore sirke pani bithung reng thama constituency along rong asoraphan sangla pen han parbo ron si kerap pajir kaprek MSC constituency along ta lockdown ajoini kisung ki phuara da phan sangla pen jopidap kinang sot ahormu kiron jia phan CEM tuliram rong hang sai kam sai phuwa phan arpu pek pon la pen alang li munit ke ong pen kedu kapalong ka jia phan Karbi anglong sulang dora da phan chuningri Karbi anglong pen angtan along rik kachongda dambang plike brapho akarbi atum COVID-19 na kiso pirthe adang ki umplu bajok India long ni inkore isian lockdown ki biajok kisung gachitong nanga birta nonjong birta nangle non malom pirthe adang pi along coronavirus kiso avor pen India Prime Minister pen ni inkore isia phan men lockdown ki pha jok Andhra Pradesh Bangalore Chennai Maharashtra la pen Kerala long kachongda dun bom asai men ka hap check ajok
pangrum pet bang plike prapo Karbi atum non kisung pensi tingtang nang lo lasi alang litum pen Karbi long autonomous council ki theki ding mate CM tuliram ro hangaphan kachuning ripado Karbi anglong jengkha lapen non nilitum dobom mate kam chuklem bom lake chennai sita non pirthea dan kachathang pluk coronavirus akisu pen ajok non nilitum kam ka chuklem lapen kido ke thak kijo kijun anta sungkrung lasi ake hai CEM tuliram ronghang lapen EMMP atum do an aphan stame tuning rilo nilitum aphan nang kerabji aphan si nang tuning ridun lo lasi nang nilitum aphan nang humri ibek po la pusi ninga klongpen tuning rilo kisung nangka siksa kason luja nilitum long tangka hata abidelo kadure lo semen si nangbonik cek mat nilitum ta chitik tek thedat ason ya si nangli phan chini ri lo nilitum da kicho bijun han sang lahai apan dok abe igdelo paisa anta chunali mu igdelo han sang ador nangli sopen asi nangli phan chini chini ri lo nilitum ke langtuk tiso sar HDP non nilitum da kido bang thom nilimen ke ching thotiso ku bang manik tiso sarbareng tiso nilitum bang thom sikam dak choklan bomlo non ke kasik sar gilo la sinali phansi chuni gilo sar si non nilitum da kido ke chinai long anpen rong thom pen kido pang thong ke ratro si nilitum panarabdan ibitha nilitum ching thong ti rong sathing leng dang tu piso rong lan ban si bang thong ke ratro se non nilitum bangge da bangge chidang thekthi je bang thekthi da son lo si ko son son ne kichu long le ne kichu long le ne thanga che biota long ige da lo si non nangli phansi nang chini le lo Karbi paim tai mangkela pons kang ton peiklo dumi thakmi kon tu